Yabona umoya ungeyindlela ngesinye isikhathi. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi ukugula abantu kuyababamba, kube nzima nje ukuthi izinto zenzakale. Uthi uzame lokhu kungenzeki nje. Mhlambe nje usebenzisa amakhambi esintu ungalapheki. Esikhathini esiningi awuguliswa ukuthi khona into abakwenze yona lutho. Futhi ngiyacabanga ukuthi lento ibalekile ukuthi abantu bayazi bayifunde futhi. Uyazi ukuthi isimo sempilo mophila mengabe khona izinto okokuqala into ecabangayo uthola ukuthi lento iyakuphazamisa kakhulu emoyeni. Uthi uzame ke ukuthola indlela ongakwazi ukuthi udlule kuleyo nto leyo kungenzeki. Mhlambe kube isikhashanyana nje uyikhohle yonke lento le. Uthi yolala ke manje iphinde futhi ibuye uyicabange lento. Lento yakuhlukumeza emoyeni ayipheli. Uthi noma ubona ukuthi akuke ngikhulume nomuntu ngaye lento le ingenzeki. Ikakhulukazi mengabe isimo sikafiki lapho ukuthi wamkele leso simo ke leso uhlezi usicabanga. Vele ibenzima lento le. Yabo. Ubone ngesinye isikhathi ukuthi hayi angisizakali ke la. Uyaqala ke manje uba kulesimo lesokuthi awufuni ukuzithola uphakathi ebantwini. Mhlawumbe ucabanga ukuthi abantu kungenzeka babone lento ecabangayo. Yabo. Usufuna uhlala uwedwa ke esikhathini esiningi. Kona kuyenzeka ngesinye isikhathi bethu ufuna ukuyihlalela wedwa. Kodwa ke manje sowuphoqa isimo sokuthi lento lezo oyicabangayo akukho lula. Mhlambe ke uqala ukuthi hayi athi ke ngihambe ngiyophuza ngenze ezinye izinto. Lokho ke mhlambe ke kungaba khona ke kuletha umehluko. Kodwa ke lapha awuboni ukuthi usuyayicindezela ke manje okwangempela. Akubi lula ke kakhulu esikhathini esiningi. Qala ubona impilo ke manje usuba nje ukugula. Kubazi uzoqala ukuthi ucabange kakhulu lento ikwenza ukuthi amalunga omzimba ngaphakathi ziqale ke manje ukuthi zibe nezinkinga. Bese ke manje usiyabona ukuthi asokhona ukugula thizeni ongazi ukuthi ukuthathaphi. Ngaphakathi khona imizwa yakho, umuzwa wakho ke manje uba umuntu ukuthi manje ungeyindlela ehlukile. Ukugula ke qale phansi kuthi ukukhuphuka. Usathi ke ubheke lokho ukuthi ke ngiguliswa yilokho kuvuka okunye ukugula ke futhi. Ebese ke manje usiyaqala ke manje ukuthi uhamba odokotela usebenzise amakhambi esintu. Mhlambe kube khona ke umehluko wenzakalayo kodwa ke kungalungi okuphelele. Yabo. Muthi ayicabanga lento le ukuthi ukuqala kwakhona kade kuyisimo sokuthi ikhona into kade uyicabanga ekuhlukumezile emoyeni. Wangalithola usizo lokuthi ukwazi ukuphila undlule kuleso simo ke leso kube nzima. Bese konke ke lokho ke manje qala ke ukuthi kulethe ukugula okunzima. Yabo. Esikhathini esiningi lento akusokuthi mhlambe kumele uze emntwini kusuke kuyisimo somoya esikugulisayo. Ngoba umoya wakho mengabe ngaphakathi awujabule ngesimo sokuthi ube munye. Ngingasho nje ukuthi ube munye nendalo engaphakathi kuwe. Umoya wakho ukwazi ukuqonda kahle ukuthi bengenzeka kube khona isimo esibi esikuphazamisayo. Noma singakuphazamisa ke ngeke size sifike ke lapho kuwe ngendlela ukuthi ucindezeleke. Mhlambe ngaleso sikhathi ke lento ke uzobhekana nayo uyinqobe undlule. Ebese ke manje yakwesinye isigaba ke esamandla
kodwa esingaphakathi ngendlela ukuthi ufundile kubunzima, wafunda kudlula kuwo lobunzima lobo. Kungabanga khona inkinga enkulu ngaleyo ndlela leyo ukuthi kuyamoshakala ngaphakathi. Usiyakwazi ke manje ukuthi uye kwesinye isigaba-ke esiphezulu ngoba ubunzima bupheli phela, buyeza obunye. Kodwa-ke ukuze ukwazi ukunqoba-ke ubunzima obokuqala, kula uthola khona amandla ukuthi ubunzima obuzayo ukwazi ukunqoba, ungakunqobi. Iyakhuphuka lento leyo. Kube nzima kakhulu, uzame lokhu kungenzeki. Kuphinde-ke lapho-ke ukuthi ukugula kwakhona-ke kube namandla kakhulu ngoba-ke akekho umuntu okulekelelayo. Kubalulwe kakhulu uma ngabe kunabantu abakulekelelayo, abakusizayo, abakhuluma nawe ngoba umthwalo wonke lo uthwele uyakwazi ukuthi uye kubanye abantu. Ikakhulukazi uma ngabe-ke loyo muntu loyo unaso lesimo lesokuthi uma ukhona-ke kuba khona ukuphila, kuyaba khona ukuphila okwenzakalayo. Yabo. Ifike lento ukuthi akekho umuntu okhona ekhaya. Kodwa-ke lokho-ke akumelanga ukuthi kufike lapho ucabanga ukuthi abekho abantu abakhona, ngoba abantu basuke bekhona. Esikhathini esiningi abantu baguliswa ukuthi abaziphi isikhathi baxhumane nendalo. Mhlambe baphume, ngisho ukuthi uphume nje ngaphandle uzithathele nje iwalk, uhambe ngeenyawo 5 minutes or 10 minutes ubuka abantu. La khona-ke uthola khona indawo ongahlala phansi uyipholele nje, yabo. Ubone yonke into eyenzakalayo emhlabeni, ubone izinyoni ey'ndizayo, uziphi isikhathi nje. Awusekho-ke lapho kulento lena oyicabangayo, ukulesimo lesokuthi uphila kuyimanje. Awucabangi into eyenzakala izolo, awucabangi into ezokwenzekala kusasa, awucabangi izimo zempilo ezinzima empilweni yakho. Lokho-ke ukwenza ngesimo sokuthi ayiphoqi lento, kodwa-ke ngesimo sokuthi ungaphandle kushaya umoya, ubona izinto-ke ey'hlukile, ubuka iy'ntaba, usehlane singiyabhekisa, uyipholele nje laphana. Konke-ke lokho kukhona kuwe kuyavela-ke kuhambe ngendlela ukuthi ngaphakathi uyaqala-ke ukuthi ulapheke, ungenze ngalutho, yabo. Lokho kuyasiza kakhulu ukuthi isimo lesi esikhona phakathi kwempilweni yakho ukwazi ukusinqoba ngokuxhumana nendalo. Kakhulukazi uma ngabe-ke uzokhumula iy'ncathulo, uhambe ngeenyawo, uziphi isikhathi uthi ukuzindla kwakho-ke uyithole lapho kulesimo lesi ukuthi uyipholele, uzoyibonela-ke nawe ukuthi konke lokhu kade ukucabanga ngeke ukucindezele ngaleyo ndlela. Yebo, akufani nokuthi mhlawumbe ube nomuntu okhuluma naye, akhulume nawe ukuthi yini into ongayenza ukuthi isimo sakho-ke sibe ngeyindlela la ukwazi khona kahle ukuthi hayi ngizokwazi ukuphila-ke manje. Kodwa-ke lapho-ke ukuqondisa esimweni sokuthi uba munye nendalo, xhumane nayo. Lapho-ke umoya wakhona-ke uyakwazi ukuthi ukulekelele ngaphakathi ukuthi bonke ubunzima obuthwele ngaleso sikhathi-ke manje kuyokuxhumana nendalo ezothatha konke-ke lokho-ke okukusindayo ubuyele emhlabeni, ebese-ke lokho kuyokulethela khona kuzoba isimo sokuthi uyakheka ngaphakathi bese umoya wakho uqonde. Kwaqala-ke ukuthi umoya wakho uyaqonda ngaphakathi, kulapho-ke uqala khona ukuthi ulapheke. Yebo, uyazi ukuthi ekhaya akho muntu, kodwa-ke ziphi isikhathi ukuthi uphume ngaphandle ushawe umoya, ungathola mhlawumbe izihlahla la kujule khona indalo kakhulu, la kungekho khona umsindo, ube nokuthula ngaphakathi. Yilokho kufunekayo esikhathini esiningi mengabe umuntu uqala ukugula ngezinto ezicabangayo. Wonke loyo mthwalo-ke uyoyehla nje sidalo.
Ebese-ke manje kukhane-ke lapho-ke ungaqala ukuthi usebenzise into zamakhambi esintu uye lapha kadokotela. Isimo sakho-ke manje sesiqondile ngesimo somoya ukuthi konke lokhu uyokusebenzisa ngaleso sikhathi kuzoba lula-ke ukuthi-ke kukulekelele empilweni ukuthi ukwazi ukuphila-ke, uthole amandla, ukwazi ukubona indlela eyaphambili. Into engizama ukuyisho ukuthi mengabe kuleso simo-ke leso, ziphi isikhathi uyithole, yilokho nje kudingekalayo esikhathini esiningi. Wayeqa-ke lokho-ke wayenza ezinye izinto-ke kuyoba nzima kakhulu, ngoba ngesinye isikhathi izimo obhekane nazo kusuke kuyisimo ekumele wena nawe ngaphakathi uthi ukuthola ukulapheka kuqala ngesimo somoya. Into engeke yenze omunye umuntu ngaphandle mengabe lo muntu uyakwazi lokho, ulwazi lwakhona. Kodwa-ke mengabe umuntu uthi uyakulapha ebese-ke ufike leso simo leso ukuthi ukunikeza into ephathekayo, yebo lento izokulekelela kodwa-ke izohamba hambe nje ingaqondi-ke lapho, ngoba so kukhona into yesimo somoya ngaphakathi ekumele uyiqondise kuqala phambi kokuthi wenze ezinye izinto. Into engizama ukuyisho la ukuthi ukuphila awukutholi kakhulu ey'ntweni ey'phathekayo, izinto ey'thinta inyama, kodwa impilo uyithola-ke lapho-ke uzipha khona isikhathi, yabo, uxhumane nendalo, buka impilo, funda impilo ngesimo somoya. Kulapho-ke manje uzoqala-ke ukuthi ube nokulapheka, ngoba lento yenzeka esikhathini esiningi uthi uyihambela nje lapha emgwaqweni, thule nje. Ukuzihambela kwakho-ke ubone na ukuthi khona into esukayo, kuba namandla kakhulu mengabe uzoya endaweni la khona ihlane uyipholele nje 10 minutes 5 minutes ukulungele lokho. Akudingi ukuthi uzuyenze mhlambe amahora amaningi, kodwa-ke wathi-ke uthola isikhathi uthi ngeviki mhlambe kabili ngeviki okanye kanye ngeviki uzoqala-ke ukuthi ulapheke ngesimo somoya. Ebese-ke uthi uqala ukusebenzisa ezinye izinto-ke ey'thinta inyama, kuba lula kakhulu-ke ukuthi uqale-ke ukuthi ulapheke, futhi nokulapheka kwakhona kuyagijima-ke kusheshe. Kodwa yinto ekumele uyifunde ukuthi nami uthola isikhathi uyenze lento le, futhi lento le ayidingi ukuthi ukulindele ukuthi ugule. Kodwa-ke nanoma kunini ukulapheka komuntu ngesimo somoya kudinga indalo, uzindle, uyipholele, hambe ngezinyawo, xhumane nendalo, ube munye naye. Uzoqala-ke ukuthi ukwakheke ngaphakathi ukuthi lokho okuzayo ngeke ukwazi ukuba namandla empilweni yakho.